Lanturan didiak nyaritaya menuing ide Bathara Siwa jalaran antuk pinunasan muling putran idane poe dewa mepuaro sering sejeroning linggih idane kalintang sedih kerasayaan nike kemauan koyan panon idane sakut iri kering kena idane kayon yada kadulurin antuk pinunasan putra ide yang kaluda yang kumarau sejeroning papilna idane kuan kakang utawi majeng ring putran idane yang kumaruda marna doni kedasarin antuk rasa saya tur ngeraris ane mangkit de Bathara Siwa ngedunin muwe genah utawi yang kumaruda kunang cari tesane mangkil kuningaya titia di sesampune raut ide Bathara Siwa kegena putra idane yang kumaruda
pengerau ide batar siwutur kesangreus ane mangkin antuk lari kumarga mangaturan wajib kenaler kadulurin antuk rasu subakti majeng ajin idani ngaturan sembah bakti ane mangkin yang puteran idani sagamatu penyangran rari kumar sepengerau ajin idane dur kadulurin antuk atur ide rari kumar ratu sang yang siwa memang dados purun titiang ngojah minekadi penyangran puteran idane kudu ratu sang yang siwa sane pinake ajeng titiange walungguh ratu kerasayang ban padewekan titian dados nembe palungguh ratu nakrau mriki kegenah titiange puniki ratu yang dia sampunikeun yang penyangran rari kumar sane mangkin mangandikeun ide iya panikan ide batar siu majeng ring puteran idane kudu cening bagus yang kumar ide sawire adur tuane kantang kaon mawe
sangkane buat ieu belin ieu yang kaleuh rawanyane rakani diune totonan rauh tangkil maja ngaji tur maning jam kadiran sutunya nyang ane ngawanan yang rakan idewone totonan keberahman tiang utawi memetik sawireh emas idewone totonan keadilan salah yang manut tekane rakan idewone nyamane kedasarin emas ideune totonan matukeun kadirasu emas rakan celing sane ngardi kengawanan kadirasu sungsut ring sejeroning kapinah haji toleawe yani cening pinmon pinunasan utawi pangidihan ada buku beli video sangyang kaleuh teu nyencening kemawinan kadirase sarak mungguing rakan idewu ayat nada anak ku idewu dengan ceningtuk mawinan kadirase sedih ring sejeroning mana dan kadulurin pinunasan rakan ideune totonan kadirasu sing nyidana nyampat dengan jenis abang idewa nesi
syarat aji nekain anakir buku idewu abang presiden yang idewu saya ge Ken jenyan cobaan lapur maut sahut apang tuare ide ngemasil padang tuh yang mulu dari sarat kenahan bapun lamun yani Nejani paling melah idewu kelawan aji mepari dadak